Loh Rayar, lagi tak ngeding ya. Ya ngeding Sam, ini cari kotak gupek Sam. Apa? Kencan kaki kelaiไป ke polisi ro jalan. Saya di mah. Mamat. Ya Allah. Masalah apa sih Sam? Pe ke polisi Sam. Tak helman. Iban kan pe ke polisi ro Sam. Aju kan kening tilang ajuang. Derem sering tak tahu kok yar. Tengken me ke kening polisi te Sam yo. Ya derem yar. Cek lah nak ker. Kita lah orang tak helman. Pak kune be ke. Iban ni dai Sam. Pelan mamat masongko jua lasitung gebek detik. Coba bercanda yang kau tahu ke kafe ke mama dah iya. Pulan lambat juga Sam. Mana jalan masongko Sam. Sekut becer Sam. Lolos dari polisi dah iya. Sebab apa? Aju je tak tua lambat. Jadi pandang kena polisi Sam. Tak tahu lagi yo. Je tak tahu yar. Rogeng beton raja kaki yar. Saya beluk tabu nak yar. Ikan kurang manti dia. Dia din mama je ki manti din katuan dia mana ya. Andi apa kak tuan? Selok. Betul lembek. Kayak ngempus colon kaki. Dia kaki je tak parta aja. Aja lembek dari peluru na belentel lembek. Oh. Ongkuan sambil. Jimmy tahu kun na yar. Ceng kenen can orang dah ya. Tungi ngaruh. Oh iya mau dah Sam. Engkau kata yang tertarik Sam. Mai mau nano interview. Ya tore mun sampean minat. Oh iya memang. Kok ya? Iya kak tuan. Apa sih aku kak tuan? Ada. Kena gawe teruan pengaruh nah. Wong bulan kalengan. Kan yang tu lembek. Tepak kelakon cukup benangin setia. Iya bener aja. Berapa? Anjir kak tuan. Pengarana bering kok sedena kak tuan. Kayak peran tak sempat ruan di kesibuan. Peran baku ya nyok ojan bari. Berarti setia ria. Perlu apa roh? Jeda iya kak tuan. Beri malam kok nging tungingan masuk Sam Lawi. Rencana kakean di selok betul belente ko. Dajing kok cek penasaran cek kagum mah. Apa sih dah selok ji ya? Bedeng apa roro panas selok ji kak tuan. Lo nalu ke kalai. Hari iya selok yar. Aduh, ku tari selokin mainan si aku yang kau bagi kanan ruah. Ya mon kan kakek apa tingaki so selon nak kana lambe. Memang lakaran para pada. Ken cuman hari selok kon hari ya. Bener can kakek ruah. Selok betul belenter ya. Keng hasil aja apa kak tuan? Selok ji ya. Engkau mecek kagum mah. Peran pentana Sam Lawi ji kak tuan. Cek ngebus sedesa pentah selok ji ya. Ari ya lek selok ari ya. Apabila yang kui oreng nakku are aren je tak kira ketela matan oreng apa boleh matan polisi. Oh. Ongkuan ji kak tuan. Memang lah kerala ongkuan dia. Make kaki nyambi apa? Ari ya, pa apan kaki ro tak kira ketela matan polisi apa boleh matan oreng. Oh ya mondai kak tuan. Mara bingkoi kantena pak. Peseba iya. Kentena pesede remayar. Ya maksud gue beli ya kak tuan bingko dia. Cek orang sengko remang roh. Mau beli orang. Benide remah. Tak kok kas tak kebudin kaki tapan malaria. Yang kau mau tak yakin kak tuan. Tak kira tak lemalem jagain dari pahentar ke rumah negai kak tuan. Ceking dari hati bingko cek yakin aja ya. Mara kak tuan bingko kentena pase. Mas kabin nade remah. Ya mon kan lakaran kaki akat katro malaria. Kan tak kok kas tak kebudin kaki. Kan iya sarta. Mon lakadung beli. Tak ning babeli poler ya. Oh, ya mondai tak rapa kak tuan. Kan pulang cek ya kina bek tibi ke selok ji.
Mi tele cek yakin kaki perlu apa keselo dia, Yar? Ya pelan aber kak tuan cau canureng pengeluaran dah iya. Ya wis le, tak apa-apa. Le beli kaki tak apa-apa monde. Ken kok ngucap oleh, ken saya ngak kas teka budin ya. Tak bisa kak tuan. Engkau kena cek yakin keselo aja ya pesen nere. Abelu nalu cek ruka puru kalak dumpit ah. Ijak yang kadirin cek seneng kak tuan dah iya ruah. Ida aja kak tuan. Selo aja bingko ikut tenda pese. Ya mun korang nelpon, mun lebih lah kalak kaki. Ya mun selemebur kak tuan kena oleh na cocok kantin nak bayar cimar kak tuan. Telah para mulut ni ya. Jadi na ada ya selok le dingkak ya. Iya. Ya, bingko serahin ke kaki. Ken kok ngucap oleh ke kaki Yar, saya ngak kas teh ya. Iya kak tuan tak kira kok lagi cek yakin kak tuan. Pese ada bingko kalangko. Oh iya. Tidak mudah kok mudah kak tuan ya. Mi kapuru, ya po pin papiar nalu. Langkok langsung mulai kak tuan ya. Taro ko nalu. Weh kalangkong. Deki ken kas tanaka naro. Ari ya selo mun teh coba setia. Percuma kok majar pese ke kak tuan deh. Tapi mun dia bingko telepon apa? Ocol kena. Wah karo ken tebas tuwat. Wah. Wah ken tak tau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Yar? Berterima kak tuan. Bade talon. Apa saya kelaku? Ada kan nyoba teruan malam sabar kelajengan ya cola kina kana Yar. Mumpung ada buktuan. Derem mas lo kak tuan. Ila pancan kaki Yar, cela selon kaki dia. Coba abi leru bingko dia. Pancan kaki, selo je lah kandin kaki. Oh, iya mun dia. Coba setiba kak tuan. Oh iya. Kelangkong kak tuan. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rocol kedo. Apa boy saya kelaku giwi? Pakun ya minus slot Yar. Alam segeter ya. Lakun pakun bayi lakun lagi giwi. Ingat anak ro pelamba lagi. Bila daerah masih ada benar dia.
Iya mong kro depan banyak aci ba we. Iya masa bisa dekat we. Taka 10 M do kangko. Yang kok pada dasar yang jangan kok minta kaking kok. Orang minta ki we, lata aja ake. Sabi jeling we ko we. Ki celing aja, celing kok lah celing ki benari. Oh iya mah dia lah we, kok ki mo la we. Dem ayar. Kau mau la we kok tak pernah ternilai di mata nak we. Dem ayar. Udah tayar. Yar. Dem we. Dem kaki ni tengare. Apa? Nang tengare ake dem ngok na sapa kaki. Ay kita lah kare dia. Ni tangan tayar sering parang agula pe ketela ada di sayar. Oh berarti kau bika tuan ni kene kalakal jaman je berarti. Hilang kau mau la we. Dem ayar. Nang kecolan tau kau kita piar so are dia. Kepaong ku tu aja nama malam. Kayak nyaman ya lah jangan lomo. Kakek kan tak berspekir ya. Mati na singko kakek. Kaki dinar atau kau masyarakat kan. Kau ibah kalakal jaman je kan tuan. Sungguh tak betul lecek pulang tu. Akal takal derem mangko yar. Dan kagak tuan mengakui selok riang ko. Engkau makin ngibah are. Tak kira kata lama tan orang jeng kaki. Tak ada bener ya. Are dia tak kira ketela mata no ore. Engkau ketemu susah melawi puluh kak tuan. Sapnawi je mengate nak kata ngarik segi bengkok je kak tuan. Ini tak ngetela aja samlawi tak bukan. Terus dia remere maksud kak tuan. Ikan engkau malam merua. Kaki ngakui seloji ya. Are dia tak kira ketela mata no orang. Pakun ketela are. Terus dia remere kak tuan. Ya derem perjanjian malam oke ngai. Ye mon ken lakaran kake akat katro melari ya. Ken tako kas takabudin na kake. Ken iya sarata. Mon lakadung beli. Tak ning babeli poler ya. Oh, iya mun day tak rapa kak tuan. Ken pulang cek ye kina bek tibi ke selok je. Ku tak kaki malam masyarakat kan. Bingko le lang lang. Ken kaki bedemo ko. Bingko le mari ke bele yar. Saya ngak kasta. Ku tak ingan dia. Detin bi kakir ke pelajaran le. Mon mele pereng atau le mele pereng. Mikir duka le. Mari tak kasta kebudin. Mon ingan kan kasta. Iya mun day di mafai karek je kak tuan. Ya re. Kok bunuh diri fai kak Lu tuan. cak aja ya.